Les commandos. Wanafika kwa Mangaza hapa deja. Wanapita wala wapetia watapiga tena masasi. Kwa Mangaza deja nguvu hapa deja. Population inawachukua hapa. Omwe hivi. Leo ndio kutoka monyumba, des jours tuko monyumba juu ya masasi mingi. Leo ngana zipiga tu. Kuwa Mnyarwanda ni namna gani? Wanawadanganya ili wawajistre. Kitu ninawaomba ni kimoya, mwambie wenye walificha kwa manyumba, uzalendo, FARDC watoke. Mnanipata vizuri? Ndio. Kwa sababu wako ndani ya manyumba. Ndio. Na nikinywa bure asifiwe askari. Jana walitutesa jana. Jana walituiba vile. Tutesa watoto wa askari. Ndio maana tumekuja. Ifoto ndio wakamate wale wapeti. Wao wanafika kwa wakati, wao wanashindwa vita, wanapatia watoto yao arme. Ndio. Ile ni crime contre l'humanité. Ndio. Na hizi arme dada yetu Nyakero naye iko na shida. Wakati anakuwa iko kwa mlangeti na bwana yake Tshisekedi, kwa nini akumwambia bunduki unabeba kwetu zitaleta shida? Ndio. Kwa nini? Dada yetu naye iko mmoja wapo komplisi mwenye naacha insecurity na kutupia kuviole inafanyika hapa. Ndio. Dada si dada mzuri. Ndio. Aliendaka naenda hakuacha mafikiri nyumbani. Haiko vile? Ndio. Ni dada mzuri? Hapana. Kwa nini aliruhusu bwana yake adeside kubeba arme Nord Kivu na Sud Kivu? Juu tuendelee kuuana. Kwa nini akwambia bwana yake tutengenezee barabara ya kwenda Goma na Bukavu? Kwa nini akumwambia? Na kwabo walungu watoto wanacheza na koshorkor. Hakuna hata farmasi. Koshorkor. Waki. Gonjwa ya watu kuvimba miguu yuko walungu. Na tuko na kuko kuna Premier Dame. Wabongo. Hapana baba. Unakubali? Hapana. Alemanya Afrika njoo hili. Hapana. Tshisekedi angeona kama bunduki ni chakula cha kupatia wananchi. Kwa nini akuanzia kwabo mupompa? Tout à fait. Ndio. Lakini aliona kwamba sisi tutazipokea. Mkompolite na dada yetu bunduki zikako yao. Na zinachaa ndani ya mwingine wa bunduki. Mwambie wale wenye wako na bunduki kinyume na sheria. FARDC, wazalendo, FDLR. Reka mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza mu bice muri mu byose bigiye bitandukanye. Nizeye ko umeze neza. Nkuhaye ikaze rero wo kurikiye John TV show. Niba ari ubwa mbere uhageze hagume rwose n'umuryango w'abakunzi ndetse n'abashyigikira ibikorwa tubagezaho umunsi ku munsi. Ntabwo ndi buze gutinda, ahubwo ndakubita mbangura kuko amakuru nkuzaniye iyo nayihutirwa ndetse nayo ukwiriye kumenya. Muri iki gitondo ku wa 16 Gashyantare 2025 ingabo z'ihuriro cyangwa se z'umutwe wa M23 uharanira kwishyira ukizana bakaba bagiranye ubusabane n'abaturage batuye muri Bukavu cyangwa se bahawe ikaze n'abaturage ba Bukavu, aho bagaragarizaga urukundo rwinshi ndetse banabishimira ko babageze muri uyu mujyi bakabakiza ingabo cyangwa se n'imitwe y'iterabwoba itandukanye n'izindi ngabo nyinshi zigiye zitandukanye ziri mu ihuriro ryo kurwanya uyu mutwe. Hanyuma muri iki gitondo kandi nyuma yuko ingabo za M23 zifashe umujyi wa Bukavu bakanatangaza ko bafashe ikibuga cy'indege cya Kavumu, iki kikaba ari ikibuga cy'indege cyaherezaga cyangwa se cyahaga imbaraga nyinshi cyane ingabo za leta zivuye Kinshasa ndetse n'ingabo z'umutwe wa MONUSCO mu bikorwa byayo bigiye bitandukanye hariya muri Kivu y'Amajyaruguru. Bakaba rero baratangaje ko iki kibuga cy'indege umutwe wa M23 wagifashe mu buryo bwo kugira ngo bace intege aho umwanzi ashobora guturuka ndetse no kuba yakwifashisha mu bindi bikorwa runaka yaba ari gutegura gukora.
hanyuma rero M23 yatangaje kandi ko umujyi wa Bukavu yawufashe itarwanye, cyane ko binjiye mu mujyi ingabo za leta zigahita zitamo gukizwa n'amaguru, kandi nabo bafashe bakaba barabahaye uburenganzira bwo kwigendera niba badafite gahunda yo kurwana, ariko abafite gahunda yo kurwana bo bakaba baragombaga nyine kurwana. Ikindi kandi ku munsi w'ejo tariki 15 muri Bukavu hagaragaye iturika rikomeye cyane, aho iturika ryagaragaye ko mbere yuko ingabo za M23 zitangaza ko n'ubundi Bukavu bayifashe, habaye iturika rikomeye cyane cyane, ndetse rinagaragaza ko hari byinshi bishobora kuba byarangiritse. Ikindi hanagaragara abasivili bagiye batandukanye barimo barakora ibigiye bisa nko gusahura, cyane ko bivugwa ko n'ingabo za leta ya Kongo bakuyemo imyambaro ya gisirikare, ubundi nabo bakajya muri ibyo bikorwa byo gusahura, aho bivugwa ko abenshi bagiye gusahura mu bikorwa bijyanye mu kigo cya PAM hariya muri Bukavu n'ubundi. Hanyuma ingabo rero za M23 bagatangaza ko ubwo nyine uwo mujyi nawo bawushyize mu yo bafashe, kandi bakanabwira Perezida Felix Tshisekedi ko niba atiteguye kujya mu biganiro cyangwa se niba adashaka kugirana ibiganiro nabo bamusanga i Kinshasa. Umuyobozi w'ihuriro ry'ingabo kandi nanone nk'uko nabikubwiye muri uyu mutwe wa M23 akaba yaragize gutya, aravuga ati reka aganire na bamwe mu basirikare bo muri Kongo bamanitse amaboko, hanyuma abagira inama, arababwira ati igihugu kitashyigikira cyangwa se kidashyira umuturage ku isonga, icyo ngicyo ntacyo kimaze. Mu ijambo yabagejejeho kandi yavuze ko ingabo zidaha agaciro umwenegihugu, ingabo zikora ibikorwa byo kwiyandarika, ingabo zikora ubusinzi mu ruhame, izo ngizo rwose zidakwiriye kuba zihabwa agaciro muri leta ya Kongo, cyane ko perezida wabo ntacyo abitayeho. Mu gihe nanone kandi igihe ibi byose byari biri kuba, perezida Felix Antoine Tshisekedi yahise ava mu gihugu cy'Ububiligi, aho yari yaragiye mu kwezi kwa buki niba ariko twabyita, cyangwa se mu minsi y'ibiruhuko, we n'umufasha we, ariko bakaba barahise baza bajya mu nama yari iri kubera i Addis Abeba muri Ethiopia mu gushakira hamwe igisubizo kirambye ku mahoro mu karere, cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko Felix Tshisekedi inama ntabwo yayirangije, nyuma y'uko amakuru acicikanya avuga ko ingabo za M23 bafashe umujyi wa Bukavu. Antoine Felix Tshisekedi yahise asohoka mu nama igitaraganya, ahita yerekeza i Kinshasa. Mu yandi makuru kandi ubuyobozi bw'ikipe y'umupira w'amaguru ya Arsenal bwanze guhura na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisitiri akaba ari Teresa Kayikwamba Wagner, washakaga kubasaba guhagarika amasezerano y'imikoranire bafitanye n'u Rwanda. Minisitiri Kayikwamba amaze iminsi mu mahanga, cyane cyane i Burayi, azenguruka ibihugu n'amasosiyete y'ubucuruzi akomeye mu icengezamatwara ku ntambara ihuriro ry'ingabo za leta ya FARDC, FDLR, Wazalendo, abacanshuro, ingabo z'u Burundi, Sami RDC n'abandi barwanamo na M23 mu burasirazuba bwa Kongo. RDC ishinja u Rwanda gutera inkunga umutwe wa M23 mu bikoresho n'ingabo, ariko u Rwanda mu bihe bitandukanye rwabihakanye rugaragaza n'ibimenyetso bifatika by'uko iki ari ikinyoma cyambaye ubusa. Ku rundi ruhande, u Rwanda rushinja guverinoma ya RDC gufatanya n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi n'abacanshuro mu ntambara yo kwica abaturage b'igihugu cyayo n'umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu kiganiro yagiranye na The Guardian, Minisitiri Kayikwamba yavuze ko mbere yo guhaguruka iwabo yasabye abayobozi ba Arsenal guhura, ariko bamwima amatwi. Ati twasabye abayobozi ba Arsenal guhura, ntibigeze batuvugisha, nta gisubizo twigeze duhabwa, uko bigaragara ntibakeneye guhura natwe. Arsenal yamamaza ubukerarugendo bw'u Rwanda binyuze muri gahunda ya Visit Rwanda, ndetse niyo kipe yo mu Bwongereza ifite abafana benshi muri Afurika, ikaba no mu zikurikiranwa na benshi ku isi. Mbere yo kujya mu Bwongereza, RDC yari yasabye Arsenal guhagarika amasezerano y'ubufatanye yo kwamamaza ubukerarugendo bw'u Rwanda.
ukudaha agaciro ubusabe bwa RDC ku byerekeye amasezerano y'imikoranire hagati ya Arsenal n'u Rwanda kugeza ubwo guverinoma yivamo ikavuga ko yasuzuguritse imbere y'ikipe ya Arsenal bigaragaza ko ikinyoma kidashobora gutsinda ukuri. Iyo ni inkuru y'Igihe. Hanyuma uwitwa Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo muri leta ya Uganda, we yagize ati nabivuze inshuro nyinshi, umuntu wese utera ubwoba u Rwanda cyangwa Kagame azaba ari mu byago. Uwo muntu arashaka intambara na Uganda, nanjye by'umwihariko. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda rero General Muhoozi Kainerugaba akaba ariko yatangaje, ahita abivuga atyo. Nawe avuga ko umuntu wese ushaka gutera cyangwa se gushyiraho iterabwoba ku Rwanda ari gushaka kuba yatera cyangwa se yajya mu ntambara yeruye na Uganda. Hanyuma mu nama kandi yaberaga i Addis Abeba, inama iri guhuza abakuru b'ibihugu n'imiryango ya leta cyangwa se n'imiryango mpuzamahanga muri Ethiopia. U Rwanda rero rukaba rwaragiranye ibiganiro n'abayobozi bagiye batandukanye mu gushakira hamwe igisubizo ku mutekano wo mu karere, cyane cyane aho u Rwanda na Kongo bihanganyemo cyangwa se bishinjanya, umwe yita undi ko ari we izingiro ry'ikibazo. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko nta n'umwe afite uburenganzira cyangwa se nta n'umwe agomba ibisobanuro byo kumwaka uburenganzira bwo kubaho. Ati kandi iyo bigeze ku kijyanye n'umutekano wo kurinda abaturage be abikora rwose ntacyo yishisha kandi abikora nk'ukora inshingano ze. Ati u Rwanda ni igihugu gikennye, u Rwanda ni igihugu kidafite iterambere, ni igihugu kidafite imitungo kamere. Ati ariko iyo bigeze kurinda abaturage bacyo cyangwa se kurinda uburenganzira bwabo babikora neza kurusha ibindi. Ati nicyo kintu tuzi gukora neza kurusha ibindi. Reka nkushimire n'ayandi makuru agenda acacara hirya no hino, iyo yose tuzajya tugenda tuyakugezaho. Wowe kora subscribe kugira ngo ayo makuru yose tujya tukugezaho ajye akugereraho ku gihe. Ndagushimiye kandi nkwifurije kugubwa neza. Njyewe wari kumva nitwa MC Kadman.